Ngumuthurano ya kiuteti mwena wa Ikamba-ini irathii na mbere na gwithegea makiria ikionekana kwerekerio mwaka-ini wa 2022 na kuria gikundi gia atongoria mwena uyu makoretwo magiukirira mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na riu Kalonzo akimacokeria. Community hii wananchi wenyewe wanajua, viongozi tu wachache and I'm telling you, vile ninajua Wakamba, they may not throw stones, lakini when they are pushed to the corner they can throw a mshale but they will never do it. Watatoa mishale ya akili and they will give direction to this country. Kiama kia Wiper nikio gikoretwo na arumiriri aingi mwena uyu na gukiri uguo Kalonzo akiuga ati aria othe marang'ethanira nake nimagatungana na huhukanio ya kiuteti mwaka wa 2022. This time round it will be ile tsunami. Kuna mjumbe mmoja huko Mwingi Central anasema yeye ni tsunami. You're going to get a real tsunami, political tsunami. Governor wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua na murunawe wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana nemwe aria makoretwo makimung'ethera na njira nene gatagati-ini ga atongoria angi. Kalonzo riu agitetera na kuga ati we ti mutongoria wa kurehe rumena na gukiri uguo ndakwiingiria huhukanio-ini cia kiuteti. Mimi sina ubaya na kiongozi yeyote, wanitukane, wanikashifu, wanitakie mabaya, wajue Mungu yuko. Ihinda-ini riu Kalonzo ri araragia kaunti-ini ya Machakos ni akomithitie atongoria aria makoretwo makiingiria ciiko-ini cia ungumania guku bururi-ini na makiria magavana. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani.